Sicela kuvusela bese kakhulu-ke siyaphilisa egameni laJesu siletha nje kuphila kakhulu kubaphathi isikole. Siyakhumbula ukuthi kwathiwa hawu akusasebenzi, yebo kona kukhona ukuthi bo-head teacher sekuthiwa bo-principal siyabonga siyadithoba nani emasekela enu bo-deputy siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu nabothishela sokwaba nabo-senior teacher lokhansi bayambona nje ukuthi isikole uyasada kuyinde kumphathi isikole afike utakubuda nje konke lapha. Nathi nje siyade lena ka-VOC kubuye kubekwe director lomusha siyade ethi kunabani njenyalo kunalaba-ke laba senior laba khansi bayade konke vele singathi isiteshi siphathwe ngibo ukuthi nje ngidirector ngilo but nje kude la ngakwenda obe niyafika nani nje nokwenteka ndawukhicita abantwana lokhansi mhlawumbe in the next 5, 10 years, 20 years ndawukhansi babo-director ka-VOC. Uyabona ukuthi bathi abakhansi abasakade labadzala nabo-ke bo-senior teacher esikolweni siyabaphilisa siletha kuphila kibo egameni laJesu. Bese-ke nabo bonke bothishela Nkosi yami siyabonga. Phindze futhi kanjalo ne-school committee futhi-ke nini siletha kuphila lokhu seseniphilisile nje beligama lethi siyaniphilisa egameni laJesu. Sesiletha kuphila ukuthi kude kutawusayinwa ema-signature lothu akhansi isikhathi seniyoma lapha embi kwe-PAC. Sobona thishela suyaveva ukuthi asiva le mali ye-trip lena ukuthi yahamba kanjani, yagcina kwendekeni ngayo kwagcina kwendekeni. Kude kuyomisa timbi lapho lokuphila nje lesikuphilisako. So ne-school committee kusukela ku-chairperson siyaphilisa nabo laba buka isikole. Siyabonga nje siyanibongela tikolwa tiya-improve nasibona sikolwa sihle uyasibona nje. Tikolwa-ke kufuna kube khona lokuthi vele netihlahla umthundi netimbali bathi imbali uyabona nje belungu siyade ukuthi bafunza ukuthi tilwane tikhokha i-carbon dioxide bese-ke tihlahla tikhokha i-oxygen. Uyabona nje nani ebhasini nceke kumbe litulo liyana uyeva lesimele ngalokuthi niyaphefumula konke kunje endlini nje ngakho kunama-ventilator la kungenisa umoya kancane kuthi noma ngabe liyana litulu kunjani njani akuvuleki kube amafastela. So nasebhasini-ke nithi ningavula amafastela ukuthi nasekuseni nje nabe kuvale amafastela uyaliva leliphunga ngoba sekushaya umoya. So belungu lokuthi bahlanyele-ke timbali nala emasontweni ukhansi lapha kunetimbali not leti artificial letimbali mbamba tiyakhona ukukhokha i-oxygen. So nasesikolweni letimbali nalitiningi la nabantwana nalokuthi nje siyathi like i-crash kuyapenda lo mfana nje mentally psychologically kuya-mental ukuthi wow sesikoleni ngiyofunza. So siyabonga esikolweni nalokuba nithi nje hlanyelwe utshani buheshwe kahle. Awu siyabonga nakuletho tikola ke siyangendeki siyanithandazela nakhona kutawendeka lokuthi nje lo mfana nakangena lapha egedeni psychologically mentally kumtshela ukuthi nawu ngisesikolweni. Siyabonga kakhulu bothishela. Sibonga kakhulu-ke ukuthi lokho bezikubona ukuthi nathi ukuthi khathi ema-exam sibona abantwana labanye sebayawa ku-morning assembly sebutatata. I-secret ngiloko ukuthi kuvuke kuthandaza. Ngakho-ke nani siyacela ukuthi kunananga umthandazo nangu lokhona sithi asiniphe nje phindze futhi sikhulekele ukuthi ngidathi kungakhi nje kokucala lokuthi sitawuda esikolweni kulabo beni labatawubona ukuthi uNomambala nasiva umfundisi akhuluma kanjena angahlelwa yini-ke ukuthi ede njengoba sesilalele ndawubona nje abantwana nje ukuthi bafundisela like Sonto Scholar, Sunday School. So siyakhulekela-ke ukuthi baphathi isikole abavume letinye tindzawo futhi khona ukuthi kuba khona ne-instrument ukuthi ngathi ngizilayishwe ngithi ukuthi bethe abantwana kutokhulunywa noma-ke siphatha yethu instrument kutokhona athi kuvakaleke kahle njengoba kuningi lesitakwendela tikolo lokhu pipeline. IBhayibheli nje lalithi imali imphendula yakho konke. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. So siyakhulekela ukuthi lele ndakuva lapha kube khona ukuthi kokucala nisivulele amathuba nasi sitocela. Ngicela-ke kuyamisa lo sekufika nje manje ukuthi kunana indzaba nayo ukuthi esikolweni kugcine in the past years bo 10 years ngakhumbula ukuthi bantwana nokuthi why babe nama-sports benta ukuthi ingadi togijima phindze nalokuthi nje ama-sports anjengabomdraft bomlabalaba emakhadi ngakhathi badlala abantwana acabanga ukuthi le nkhomo nangihambisa naye bawukhumbula abayitolo noma sokwaba lama-2000 le nkhomo nangihambisa lo muntu angishaya lo. So mdraft nje wenda ingcondo ikhaliphe. Nathi-ke siyakhulekela esikolweni sekungena ngelifastela ngoba ngithe nje invert spiritual lapha naloko sengicela kukuyamisa ukuthi uNkulunkulu uyasikhombisa esikolweni ukuthi sesiwathengile emakhadi esikolweni bantwana nabe nje bethe ekhembini. Siyabonga bothishela
nani badala ukuthi bantwana niyasipha bona. Kuba khona isikhathi njengoba nanyalo nje batawuta nabavala next month esikolweni ekhembini kaLozitha. Ukuthi kuba nesikhathi sakudlala khona emakhadi abakwathi kudlala bokhasino ne-Crazy 8. Lezi sikhathi sikwendeke ukuthi siyarivesa ukuthi naba labadlala emadayisi bese kuyagwazwana. Ukhansi bantwana ngiyabekisa siyabadivayida mhlawumbe encenye babo 12 kuyedulu namini kuyaphasa. Ukhanza lathi siyawudisha emakhadi bo-Crazy 8 simnikeze 2 khadi 2 badlale-ke kuphume ngamunye bagcine baye kuma-final. Nawu khansi mhlawumbe lishumi umfana sowinile loyo bo-12 emalangeni, but sizoma nje kubeka ukuthi sibeke bo-3 emalangeni atoba maningi lama games. Kanjalo kanje kuphume ngamunye-ke bese kuba kanjalo. So nalapha-ke sabuka ukuthi esikoleni sibekise nje form 1 to form 5 nase-primary, grade 1 to grade 7. Naka-grade 1 yebo sebakhona abantwana okhansi baphuthile ukungena esikolweni. Phindze futhi nalabanye lokhenzakala ukuthi bancane kodwa bakwadi ukudlala i-Crazy 8. Sineliphupho-ke lesilibonako ukuthi abakhona ukuthi siyafika ngiyabekisa sibekise nje isikole ukuthi bantwana mhlawumbe i-maximum sagcina kuthi class nabe baningi kakhulu bantwana baba-40. So nabe bantwana bang-40 khansi-ke sidla namakhadi angu-4 10 lapha badlale-ke ze kuphume munye babe ngu-4 bese-ke laba abang-4 sebaya kuma-final. So uyaphuma-ke mhlawumbe ka-grade 1 ka-grade 7 shothi kutawuphuma abantwana labangu-7 sebaya ku-morning assembly-ke bokudlala la esikolweni lamaklasini sorry. Bese-ke sekuta ku-morning assembly lapho sesibona-ke sonke ku-morning assembly square kushiwo njalo. Lapho kutaba khona nangilobele ba-grade 1 lophume konke bese nakhona-ke bayadlala labo kanjalo abangu-7 kuyaphuma-ke ngamunye and then-ke bese kuba khona-ke ukuthi nemigomo leminingi nje sitakuchaza kahle sesayenda neplan yakho. Bese-ke ekugcineni lowo mfana loyo awinile-ke somelele isikole tabe sekuhlanganiswa ikolo-ke. Asibekise nje la sikhona khona sicale sibekise ngabase-primary ukuthi lapha nje sabona isikole Lozitha primary bese kunabo Langeni laba ngathi kwaDudutane kuba nanangecinisweni nawe utawuzuyikhuphukela emvasi nalinye-ke isikole boBhetani bolobamba lomdzala Magcenzela sicela nje sibekise letintsathu ukuthi nakhona kutawuyiwa bese-ke kuba khona ukuthi umfana lo sawinile somele isikole bese kuyetiwa ngoba Lozitha uyisenta sebayeda-ke labantwana nakhona-ke nasebahamba noma seyi-8 seater nje siyacela kubothishela ukuthi kutawuphuma khansi 8 seater lapho sokuphuma-ke lama-prefect baphekethela phela losamele isikole yabona singase nje kuvumelekile baphathe iflag yabo. So kube na lolu prefect ka-grade 1 grade 2 kanjalo sothi nje bangu-7 nalo winile-ke phinde nangabe siyavuma sikolo njengaleli kolo lethu nje bangagibela ibhasi yona li-public bantwana behlela kaLozitha. So khansi mhlawumbe kuphuma a male ne-female ama-prefect kanjalo shothi bangu-14 bantwana 15 ngalo. Uyabona sekuyeda-ke batomela isikolo sabo-ke sebayeda-ke bantwana shothi lapha ku-morning assembly square njengoba sengibese isikole tintsathu khansi la sekutawudlala abantu labathathu. Kube khona ukuthi badlala ne-Crazy 8 indoda kanithatha bo 10 minutes nje. So nyalo nje bantwana lokhu babonakala ukuthi sebatawuceda ukuthi exam siyathi kusekuhleni babeke emakhaya siyakhulekela ukuthi sitawuhamba sithi esikolweni tonke but kakhulu-ke bothishela ngidawuthi lo wangasencele ukuthi kutaba khona ukuthi bantwana bayawina ngibekise nje dokhansi bawina abantwana noma kuleyo 5 emalangeni nje nakawina ukuthi ngiyabekisa isikolo sakhe but-ke ama-figures akhona sitakucedzela ukuyisa sibonana nanani. Thina sikucelako nje ukuthi konke kulakithi sicela abantwana nemaklasi lezi sikhathi akhansi litulumbe liyana liyakhivita kumakhada. Lokhu umcoka-ke ukuthi akusiwo ngesencele le mali but lokhu umcoka kunako ngesekudla lokhu silokuhamba nje nalamakhadi asikweni bantwana kutaba unite utawumangala labanye khansi bebacabene nje kuhlale kukhulunywa nje ukuthi lenkosi ihlala ikhuluma ukuthi ngabo Second World War kwagcine abantu badlala ibhola kwase kuthiwa saliphela lempi ema-sports they unite. Njoba sibekisa tonke tikolwa siyakhulekela kuvela kito kanjalo phindze futhi uma abantwana sekubonakala ukuthi-ke bashaya umoya they socialize kwakha i-friendship ubungani phindze futhi sekukodwa-ke ukukhaliphisa ingcondo ngoba nje ngesikhathi ngibekise nje khathi ngoba kutawudlala kuphuthume lapho kodwa nasi sekhansi siyathi i-Crazy 8 zima-finals ziyatawudlala sebangithula sebasele badlala ama-finals khona lapho sidisha lamakhadi abengu-8 kanti nakhathi basebaningi balebo 10 sinika 2 kutodlala kwe-fast nabaphuma-ke ukuthi bayaphuma nasebasele nje mhlawumbe ncise bangu-4 lapho sekuyendeka umuntu wamunye uzothola emakhadi mhlawumbe asangu-5 so kuyenda-ke le game ichubeke kuyendeka labanye bakhansi bayathi ngicela spade ngicela i-crazy ngicela i-fly ngicela i-diamond ngicela i-heart
kwenteke konke lokho then iphindze kuyiwe kuma-semi-finals. So uyabona lokho ukuthi kutaba khona lokuthi umuntu kube khona ukuthi lo munye ube khona hey take 2 for not calling your card, siyawati imithetho ka-Crazy 8. Phindze futhi kube khona lokhu nje kokuthi bantwana umbone ukuthi hey mhlambe ukuthi 1 card Ncebe kaSololo badlala i-hard lapha. Ukhonzakala ukuthi vele kunokwenteka ukuthi lo mfu soluhambisa le hard soselelwe i-fly lona asuka acele abuke ukuthi utawuthi uyabona kusebenza ingcondo lapha nakathi ke ngiyacela athi ngicela i-fly aphume so winile ke sikushaya dadla ke ku celebrate ke njengoba ama-prizes nje nama-sponsors lamanye sesiwacelile kubazalwane lesinabo siyakhulekela bothishela ngiko nje ngithi sekungena ngelifastelo kanti lesa ndoda kumoya asibuye ke ukuthi besithi ke siyacela lokho ukuthi etikolweni basivumele leli sitakuva nje la kube khona ukuthi wow maye vele abantwana abakhuluma nathi sibothishela sikhona ukukhuluma singathi njalo abantwana batawuthini siyakhuluma sonke sidabe sikhuluma silwa nale nto lena khansi esikolweni asikuthanzi leti nto leti ukuthi tiyendeke ngakho nje kutawuhlala la ka-YouTube. Bese ke kwesibili lesikhulekelako Nkosi yami bothishela bahlala ama-quarters teachers quarters ukhanzathi abantwana sebahambile nini bakhona futhi labanye benu kuyendeka bacele noma umphathi isikole avume nje ukuthi awu sikole nokuthi nya even nyalo ukuthi amaholiday akhisimusi ukhanzala ukuthi nikhona leso sikhathi kuyendeka nje ukhanzakala ukuthi ndawo ukuthi labanye bayendeka esikoleni bavume bavele egesi ukuthi babhadalela batawukhona ukuthi batawenda ibribe abantwana bavakashile bafuna ukuhlala noma ngile makhaya so nine bothishela lapha e-teachers quarters nebatali ke bebantwana lesingabakhetha nalabo abantwana lokhanzala sika-SU vele siyabona bayavutha siyacela ukuthi lona leli cingo leli futhi ne-instrument ingasethwa site in absentia the very same thing labantwana sikhulume konke le ndakuva nje kube khona ukuthi umfundisi batshali bede inkinga ukuthi sithe sitotshala bazalwane ukuthi sithe nje ngoba asikhulume nje ngoba singemaswati uma umphathi isikole aganga noma ngithishela noma ngikuphi noma akakusasuka esikolweni lo munye kuyendeka ngabo-2 ekuseni sikuthi inyanga lapha noma uyabonakala uyageza lapha ukhumbile ungcunu uyahamba kuningi lesi sikubona etikolweni noma ngikuphi emahhovisini kahulumende nasihamba sithi siyabuka tinto kuyamangalisa nje so tonke leti nto leto ke tiyasitshela lokho ukuthi lo muntu nakakuloya lo munye ahamba ogubhela into lapha esibani bese ubona sokufathi inkomo so nanathi labantwana noma bangekho le ndawo kuva bothishela sicela ukuthi mina kuloko ukuthi singakhona kuda nanani futhi bengaba khona nje ukuthi hawu ukhanzakala ukuthi anikho kube nathishela nje awuba khona mhlawumbe noma nceka akukholelwa nje abantu Nkosi yami ukuthi nathi latshwala thina sifike side kumangalise into lensha le iBhayibheli liyasho ubu-Isaiah 42 na-Isaiah 43 ukuthi I'm doing a new thing maningi ngemavesi akhuluma i-new thing even Revelation 21 lesi iBhayibheli wathi loluhlelo esihlanu ukuthi bheka ngenda konke kuba kusha so nalapha nje kube khona ukuthi kukhona abantu abangeta ene-instrument bendele phela sitokhuluma ukuthi kuvakala just like nasingakhuluma nabantwana yebo kayidingakala phela kusebusuku but sinesibe nayo nje lapha ukudlala umusic beme la ku-Morning Assembly Square kube khona sibakhulume nje literally vele bakhulume le nto akuva lesengijake ukuthi into okuva so uyakubona le nto ukuthi there is no distance in the spiritual realm so naloko siyakucela ke bothishela futhi ke nalokuthi kutaba khona noma isikole sesivaliwe nje lo December nalo January wonke sathi ukuthi nabe nje umphathi isikole ngathi bonke bothishela babuye la kanti abantwana bekho nalabanye labo bakhona abantwana balabanye kendeka bahlala khona la ukuthi ngiyabati futhi labanye nibabhuke nje labanye ngiyabekisa ngidawubekisa ngalolu zitha ngiyathi ngikhuluma netikolo tonke ngibekise abantwana bakalolu zitha ukuthi ncinye balapha kumathapho kumanzini but ncinye abantwana bavakashile balenhlangano kanti niyamati ukuthi sibani banyani ukuthi ngaba khona athi uyagibelisa uyasuka lenhlangano kuna special prayer ngibekise nje ngathiwa bomhla ka-27 December phindze futhi ngiyabekisa bomhla ka yebo kubomhla ka-2 3 4 5 so itikolo asetitawuvula vele but nje noma ke sokutaphizitela esikoleni abantwana ama-results aphumile so lapha nje itikolo asesivaliwe sibekise nje bomhla ka-17 bomhla ka-21 before Christmas nasingazi nje mhlambe kungathiwa ama-service bese le bomhla ka-27 bo-29 phindze le bomhla ka-3 bomhla ka-4 uyale bomhla ka-8 kanjalo kube khona ukuthi phindze futhi ke noma ngabe kukhona lokho ukuthi thishela nje kunamunye noma akabekho kuna security head teacher utile lapha uprincipal wacela siyacela ukuthi sikanekise bothishela ndawubona ukuthi umnyaka sitawuphetha njani phindze ndawubona ukuthi 2026 abanja sesitakwenda lokho
azabuye Jesu. Asengimxoxele-ke bothishela indlela yokuhlangabeza Jesu. Besibona abahlangabeza inkosi e-airport ukuthi bayeta abantu babone bagathe ukuthi ohlangabeza amakhosi. Nathi-ke lokhu kuyoze kuvalelwe ukuthi Jesu uyabuya ukuthi think of what will happen to the school. Siyathi-ke ngasencele kukhona labanye bothishela labagangaka ukuthi abakhanzi bathi ayala le nto lena. Qhamuke nje uthishela athi igesi sibathi noma hawu noma begesi sambhadala noma sene-generator kube nje nezizathu letingathikithi kahle. Nalokuthi nje bathi into lensha igadze wena, do a new thing. Yabona nje lapha nakukhona ukuthi ya ngiyayithanda nje le nto base kube liphupho lesiliboni. Nalokuthi-ke sibone umbono lomningi bothishela sicela nikuvume nje lokho bebengakhuluma in brackets ngithi nje singakwali ngoba fanele nje wala uNkulunkulu ucubo lakhe uNkulunkulu sonivakashela. So sibone nje umbono lomningi ukuthi yathi vele etikolweni bona labo thishela uma besikhathi abayi lapha ku-Assembly Square. Bona nje bothishela ukhanzakala endlini yabo thina-ke sihamba sifundisa nama-TV kube kuningi lesikufundisako la kuma-TV hle sifaka nemavidiyo sibona tilwane sibuka i-character lesilwane lesi ukuthi njenga-Revelation 4 nje kusholwana ukuthi ngabona ubuso lobumhlophe libhubezi kuyabalwa. So sifundise ngako. So noma besendlini yathishela ukhanza sibathathu la sikolweni waka-SU noma nje labakholwako noma nje labanye bothi siyabathi siyabuye sibe bathandaza lapha ukuthi thishela bami uyathandaza lesikolo kanti sisimela kuyo umfane bantu. So still even naye noma bekusendlini yakhe siyafika lapha esithi nomzwa abamema labanye bothishela noma bangu4 bangu5 kude inkinga. Then-ke sekuba khona isikhathi sihamba siyathandaza sigumena security into sihamba esikoleni sizenyuka lapha emavaranda sihamba konke nje bazantinyawo tethu agcina ngabo Joshua ukuthi inzawo labanyathela kubayihla. Siyakhulekela bothishela thi imfihlo lethi yebo kwese siyakufaka le ka-YouTube nje but nje iBhayibheli lithi where there is no vision people perish. So ke where there is a vision people they don't perish. Siyacela ukuthi libe khona leli phupho leli tamba khona ukuthi uyalibona ukuthi unali iphupho. Kuningi lesingakukhuluma lokunye tinombolo tenu start ithola bothishela ndawusipha phindze abanye benu start sikucedzele sikukhulume sesibonana buso nebuso ngihlale ngikhotha liveso bakonke kwalakha kusekelwa ngelizwi kuthi nanga nje 2 John na 3 John uthi lo mbhali hayi lokunye ngicela ngakukhuluma ngeliphepha ne-ink ngicela sikhulume sesibonana nathi-ke bakanjalo. Tinombolo temfundisi lelikhona na ka WhatsApp inombolo yatiwa kakhulu 7617 1673 nalena-ke 79725160. Ngilapho-ke taba khona ukuthi kube khona ukuthi send message. Ngiyacela ukuthi singashayi ngoba inombolo sihlala sestudio nje ngoba sibasakade thine. So sicela abazali badrophe umlayeto. Bothishela siyabonga kakhulu. So siyakucela-ke lokho ukuthi chances are there tikolo tiningi ingakho nje sicabanga abaningi vele batawusebenzisa lokho ukuthi side bese-ke kokugcina sekuba kungase kokugcina kuningi lesitakucela kini lokunye bese kuba khona nje ukuthi sicele ngoba this is pure recording ukuthi sicele nje ukuthi lapha kuma-teachers quarters le video lena lesiyendako ibe khona ukuthi kuyalalelwa phindze kakhulu-ke siyakuthokodela ukuthi thishela ku-morning assembly futhi naye angaphathi nama-headset afake icingo la kungayi ukuthi thishela munye yabona nje nangathi ngikupha 10,000 bese kuchamuka labanye basinami ngileka 10,000 abantu abangu-12 ugcine sona 120,000. Uyabona sile mali seyiningi awubuke phela umuntu ona 10,000 munye bese ubuka umuntu onabo 10,000 abangu-12. So nalapha-ke ngikhathi thishela ukuthi nathishela yonke le video awufika nje emela emakhona avule i-loudspeaker yakhe ngelicingo alalele noma uyahamba nje naye thishela kwanzi uyahamba nje khona lapho uyathi form 1 vama kuba lapha grade 1 uma lapha grade 2 uma lapha form 2 uma lapha kanjalo. Nkosi yami phindze lokunye bebe singathi yena lo Mantshingelani watch person. So lokunye-ke lesikucela-ko sibothishela basibambise ukuthi siye khona le ngoba lokumcoka nje njengalokuthi siyogubhela lo muthi pass. There's no distance in the spiritual realm. Yebo siyavuma akube dimo ukuthi kukhashana bese siyacela sinabo labantwana nje ngamunye banabo bo-WhatsApp uma nje umphathi isikole ashito siyisende ilink asikho kwethina ngalapha ukuthi nisocela ukuthi tuba nabantu abaningi labatawusubscribe vele siyasubscribe ku-channel yami phindze ini lokumcoka ngilomlayeto imali ukuthi thina sijumele imali. So siyacela nabantwana loyo ilink simsendele uma tilalele ekhaya le nto akulalela lapho utakubona lokunye futhi utawuchamuka ngani bothishela ukuthi awuyathi sengicabanga nango siwanzise lo mbono
kuze kutoba nekubonga lokukhulu live lamaswati sithi wow. Siyanithanda kakhulu. God bless you. Amen. Siyabonga bothishela kakhulu kusukela kumphathi isikolo nakini-ke ma-students. Siyabonga nebatali labakhona ngoba sihlabe nje umkhosi ukuthi asithi esitova nathi tindzaba nathi kucoca nje lokucoca ngoba sikubumona assembly besingathi ebeseklasini besingathi asikubhale, kodwa-ke ngicela ukuthi lokho sikubhale etingcondweni, sikubhale futhi in our spirit, emoyeni wethu. Benati nje ukuthi umuntu kuthiwa is a tripartite being. Can you shake your neighbor and say, hello, tripartite being? Leli gama lelithi tripartite lichamuka from uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu in his trinity, mthathu amunye. So nathi simthathu simunye. Na ubona mina nje umfundisi Mnisi njengoba sebangitholile, ukuthi ngeke ukuthi nabaya bomfundisi Mnisi, nabaya bomfundisi Seneliso Mnisi. I'm just one in three. So it goes in this way ukuthi I am a spirit, I possess a soul, I live in a body. Sitawubuya-ke sinicocele kahle kodwa kulabo labanayo i-channel yemfundisi ka-YouTube uyakhona kuva uma seticoca leti tinto ukuthi wena ude umoya and then bese-ke sowuba nemphefumulo, uhlala la mtimbeni, wena ulengekhathi, nasibona wena nje sibona indlu yakho. So this goes a long way. Then-ke bese kuba nale nkulumo lethi life is a series of words. Impilo nje ngamagama. Noma ungathi njengoba labanye benu sebawucitha esikolweni, nasuhamba uya e-tertiary uyofunza, la ungasukubuka nje, noma ungathi ufunzela wenda ama-accounts, wenda i-nursing, wenda i-teaching, wenda i-engineering, whatever. Life is a series of words. Impilo nje ngamagama. Can you shake your neighbor and say, life is a series of words? I can't hear you. Can speak aloud. Life is a series of what? Of words. Siyambonga ke uNkulunkulu. So impilo nje ngemagama. Nako lokho sitaphinda futhi sibuye sibeke ama-example amaningi. One good example nje ngiloko ukuthi nyalo nje la ngathi ngicela niphakamise tandla, nangathi ngicela sizube sithi jump. Niyabona ukuthi ningakanani la ku-morning assembly. Angingedi ngaphakamisa tandla tenu noma nganizobisa. I just spoke words. So words are beginners. Naku le ngivama-ke kusho bese-ke ngisakusho noma ngawacela ama-students ngithi ningahleki noma ningabe senenda funny things, ngimele ningize ngikucethe. Ukhanza ukuthi abantu bese baba excited. Kanti le nto lena hayi ukuthi esayicrema sesiyayadi because ingiyo. Nasithi nje words are beginners. Yonke into iqala emagameni. Baba wakho nama kwakho nje bashadile bashiyile ekhaya futhi siyabathandazela uNkulunkulu abagcina udababona udabakhanza bacala nje kwasuka lomunye nyalo noma sesiyivanile amantombazana seniyasomana kwacala baba wakho wakhulumisa wasoma mama wakho. Siyabekisa usuka le ekalafumisa mama kwakho yowenza le tulu le kubontonjeni le labomathamo. Impilo nje ngemagama. Ngiko nje thina siyindlu yemagama. Umfuna singamshintshela ngekhathi ngoba sekuyabuya le ngicetha kusho. Uma-ke nathi sikhuluma emagama bese kuyenteka le nto lena. Nabothishela nje bayakwetha. Kungako nje nasibuta umuntu ngibani igama lakho. Umfana nakadala kuthiwa senimethile yini ligama. Ligama lemvu liyamlandzela. Yini ligama? Ligama is the ministry. Ngilakuthiwa ungena khona-ke nakuthiwa neligama la Jesu ukuthi akusiwo nje lama-alphabet but it is the ministry. Uyabona-ke ukuthi kuyi-syllabus lena kungema-modules. So sibe sichaze-ke lokho ukuthi nasithi life is a series of words. Words are beginners.
bese siyabuka sina uNkulunkulu nje siyathi ukuthi evini lakhe he spoke a word. Kulele sitawukwenda-ke lapho sitawudlala ngemagama nje sikhulume. So listen carefully ke before ngisho le statement lesi ukuthi kunalenye livesi eBhayibhelini la kufika lo mnye umfati khona anemvana logulako. So uthi ke Jesu, angeke ngithathe sinkwa sebantwana ngisinikete ini. Ngiyabonga labanye benu bayakhumbula baya ka-SU. Yes, kusho livesi. Jesu nje akhuluma kaningi ngetinja. NakuboMateyu 7 uyasho ukuthi ningathathi lokungcwele ninikete itinja netingulube. Phindze futhi naFilippens 3 uthi caphelani tinja. Bese-ke lelinye-ke livesi liba buhlungwanyana nawufunza Isaiah 56 lithi balinzi baka-Israyeli batinja bathi golwane bayakuthanda kudla nekulala. Uyakubalwa. So why kuthiwa tinja? Nabakulowele nje basho nelidemoni lenja, lo mfuna ebunja, misa kwenta bunja. Some of you nje naughty boys in the school kanti bakhuluma athona inja mama. Inja yami. Okay, biblical nami nje nangukhuluma ngisuko lokuthanza but ukuthi it's there in the Bible. IBhayibheli asicapele tinja. Awuguquki ubuka bomakhelwane bakho uthi yini ngaze ngime eceleni kwenja la. Not kabi. So sitokhuluma-ke sitococa abantu bami. So now nani bothishela nasibuka leli verse nelithi ngeke ngithathe isinkwa sebantwana ngisinikete itinja. Then-ke asesibuka ukuthi yile na Jesu wathi yema-ke mayikholwa kwakho kukhulu uyaphendula lo make. Ngithi angikuhlanganise nje ndakubona ngidakusho lapha ngasegcineni ukuthi kube le ndzaba ngiyibheke kanjena labanye bebathi afike bathi bebataba nema-question mark. So uthi-ke lo make hawu Jesu nato tinja tiyathola Nkosi yami lokuwa etafuleni. NgesiNgisi even dogs they get some crumbs. And then nawuthi uyakunaka-ke Jesu nasathi mfati maye kukhulu ukukholwa kwakho hamba sokwendiwe kuwe. Umfana wakhe bekagula waphila ngaleso sikhathi. So says the Bible. Can you turn to your neighbor and say so says the Bible? Ngiyangithokozisa la sikoleni ngoba nonke noma ufuna vela phethe insabeni ukuthi isikole sesingenile. Sitawukhuluma ke into eziningi la. Ngiko nje ngifuna ngishumayele nani. Sitawuphinde sibuye nyalo kakhulu nje sibe nesikhathi. Kwanyalo nje sisabana lokuthi sifuna ukuthi sitokhona ukuthi sesicoce nje sikhulume exams. Abanifundisile lezi exam nami nje ngiva ngiyanihawukela nabangangipha uthisha la sikhathi. Ngibuye noma kubo after lunch noma ngiphindze ngibuye kusasa bese siyakhuluma nje asekunebele kancane. Tshela makhaya uthi uyasebela ke nyalo. Ngikhule mina nalabaningi bakubamba ukuthi ngemva lo miyakhuluma ukuthi lo takusithi esikoleni ukuthi ufuna ukuthi uthandaze engathi ngeke udadishe phindze udadishe engathi ngeke uze uthandaze. Shothi wena nayo imbambosi nayo lokuthiwa kwendisisa. Njenganyalo nje ngicela ukuthi sithandaze ngazi ukuthi ngeke sidadishe. Phindze nakusikhathi sokudadisha uye library ubudadishela ini kubo radio siyabonga ukuthi unabo MTN HUK. Sibe silalele nanathi sikhumbule nje into takadzeni nathi nasafundza bo form 4 bo form 5. So udadisha ungasho ukuthi baba wakho umfundisi uma umfundisi ufuka sithandazisa kubona ngasembulo. Konke lokwendako kwendisisa. Nelivesi likhona leli kumshumayelo lithi konke isandla sakho lesikufumanako kwende ngamandla onke. Emandla akho onke. Nami nje bengingakhuluma bothishela nathi nasifundza esikoleni bo form 5. Bukhanza bothishela bathi ma form 5s. Yalo ke utawudecide ukuthi empilweni ubheka phi. Kuthule uthi bova khala inyoni nje ithi kancane uve ngathi kulusizi. Bebasimotivate labantu labadzala. So ngidawubuya ke nami nginicocele nje nalokuthi lokunye i-exam make sure ukuthi you read the question. Labanye abantwana soke bafeliswa hayi ukuthi abadi. They fail to understand the question. Sitawubuya silicoceke lethu. So kwanyalo ke siyagijimisana i-exam lokho ukuthi nje sitawucoca la sikhuluma asibuye ke evesini. Ngeke ngithathe ecethelani isinkwa sami. Yebo sebantwana ngisinikete ini? Tinja. Asesimemeda kakhulu ukuthi tinja. So ngenxa yalo mfati ke nanginebela kancane ke ama-student nanibothishela ukuthi mbamba nje kwakungila kuthenini Jesu nakathumela abafundi bakhe wathi abahambe nga-2 by 2 bangayi kumaSamaria na-ini baye to the lost Jews, to the lost sheep. So vele Jesu bayala ukuthi nje usangavumeleki kwendeka nje nasi asavukile kufeni ukuthi usangakayokhuluma nebetive thina ema-Gentiles. Ngakho nje naPawulo ucala uyashumayela nafunza Zenzo 13 lithi iBhayibheli ngoba nina emaJuda niyala sengidawuphendukela kubetive.
welena wethu ngoba libhayibheli likhumbule phela ukuthi sisebenza lona libhayibheli limnanzi lokulicoca ngiyade ukuthi sijake lapha kokukhuluma kodwa-ke sitawubuya sicoce sendenze libhayibheli libe mnanzi njenganathi imnanzi sasicoca nje one time labanye benu bawukhumbula base batshelwa ngilabanye balingani babo noma leti hlobo dabo leti netikolo ukuthi hey yathi bathi kufike umfundisi ngala ahamba nemkakhe make mtshali bafike bafundzisa bakhuluma nje tintfo leti very profound asenginikhumbude-ke nabe anizange nikuva nathi ukuthi ngithembisile singiyabuya la esikolweni ukuthi bantwana labangangani banama-question lamaningi ukuthi Jesu khona ini bese siyacoca mnenze lokushumayela kwami nawubuka nje la kude ngebhayibheli ngiliphethe kodwa sengikhothe amavesi lamaningi nalama-insight okuwakhotha lokho ukuthi sibe sikhulume-ke ngetintfo letitsite kokucala sibe sithi nawubuka amaholiday nje kuba neliholiday ukuthi esikolweni yebo-ke kuhle kwenta njalo but nje nalo holiday nali lekuthi kuna-Good Friday ngivama ukusho njalo phinde kune-Easter Monday sitakuyekela-ke lokunye ukuthi thina sisakusho lokhu kwethu lethu bakubade Thixo but nje sikuthathe njengoba kunjalo bantu bami lokuthi ngihle ngishushela lokunye ngenzela ukuthi kutoba khona lokunye kungathi kuphume ngesisini utokhona kubona ukuthi ya man nangihleti nalo babe lokuningi lengingakufunza labanye benu sebakhumbula nje vele ukuthi labo Easter Monday it's a godness uNkulunkulu sithixo lesingimake lesi but-ke ngivumelene ngikusho njengoba kunjalo so hayi ukhanzakala ukuthi esikoleni sigcina ngalesine phinde futhi fast forward kube khona ukuthi njalo nje siyakubukha ikhisimusi kube khona ukuthi sonke siyathi ngakhisimusi siyakufundzisa-ke kube bandi tonke letinto ukuthi le holiday nje alimani lichamuke nje kuze uchamuke umfathi chayibobo athi kuthi akube ne-holiday siyathi nje lana kangwane nema-holiday la khona sokwendekani mhlawumbe kwadalwa inkosi bani neli-holiday lani liyabekwa le-holiday ukhanzakala ukuthi it's a holiday so nalapha-ke nawubuka ukuthi leli holiday leli labo Good Friday phinde nalabo ini kukhona lokwenteka ukuthi ya Jesu vele wethu emhlabeni akuzange nje ema-Bible scholars nabo bonke abantu bachamuke bathi kuthiwa banje ne-holiday njalo ukuthi bese sibona abantu abaningi bayisontweni nalabo beni labangayisontweni sikuchazele bese number 2 sesithi-ke kulabo beni lababukela ema-movie lawo la kahle of course nami-ke lokhu angisake ngasindiswa ukubukela ema-movie besivama ukubuka lamagama nakenyuka nawubuka amagama nakenyuka lapha after imovie uyababona sibangakanani nje abantu kuthiwa boJohn boPaul boDavid boMary boElizabeth niyathi-ke abantu besikole abavama ukuhleka lapho ukuthi nawe ubuvele sebahleka kakhulu kuyendeka nabe kunalo moya lokhansi kumbe nguJohn noma nguPeter noma nguJames lolukhareta ukhanzela ukuthi lokhu nje ligama lakhe liseshiwe kumfundisi bese abantwana bayahleka kumnanzi la esikolweni nawubuka abantwana ukuthi ucoca nabo uchamuka nje ngiyathi nje labanye bayita nama-keyboard bafike banijayivise kuhlekwe thina-ke sinijayivisa spiritual ukuthi yathi lo mva ukhuluma kodwa vele ushito wathi mina tripartite being ukhuluma nami le ngekhathi emoyeni nasi-ke isikhathi sami sesihamba ngaphinze ngibuye tindzaba tiningi so sithi-ke nakenyuka la magama ubuka onke la magama singawabala ubobe usuyakhumbula ukuthi yeah so there was once a David uzange nje kunamagama lathi nothing just happens yonke into inesisusa sayo ukuthi naku nanako and then-ke sithi nasesichazile-ke konke lokho bakubone abantwana ukuthi okay number 1 ili-holiday yathi vele manje so there was once a Jesus phinde kwesibili there was once boDavid boJohn boPeter njengoba nje ubukazi bangakhi bantu phinde kunetindzawo la kangwane nawuthi uyazibuka kunetindzawo nje kuthiwa bo-Antioch kunabo-Gilgal kunabo-Jerusalem bosiphambanweni singabala sibale amagama lamahle lasebhayibhelini livela kangwane nje awumangalo ukuthi i-possibility bathi ikhona ukuthi it comes second after Israel bavele akhona lamagama lawo so nako konke lokho bese-ke kwesithathu sekuba khona lokho ukuthi nasesicocene nebantwana nikhumbula ngisenge nisummarize bese-ke kwesithathu sekuba khona lokho ukuthi Jesu uyongena eJerusalem basi laba hey tell your disciple to keep quiet so uthi-ke Jesu if this keep quiet the stones will begin to shout bese siyachaza ukuthi Jesu bekasho ukuthini bekaprofeta Jesu naye i-climate change labathi i-mother nature lokuthi ya uma abantu bangasamdumisi uNkulunkulu ibese-ke le ndalo idumisa uNkulunkulu manje indalo-ke ingadumisa uNkulunkulu ngoba abantu bathulile labantu labathulile kwenteka sehlakalo
Asesibaleni-ke. Kungakho la ubone khona ku-TV ubona ukuthi kwehla umlilo, ubona ama-helicopter. For more than bo-2 hours naba bekuthi ngabe uye esontweni nga-11 uyaphuma nga-1. Lezi khathi bo-2 days kulahleke abantu, sekushe abantu. Phindze futhi ubuke nakuphuka isihlahla nasiphuka kunemoya omkhulu, sishaya indlu, kulimale lesi sikhathi kufe abantu. Ubuke bo-earthquake. Nakho lokho siyafundzisa ukuthi if these keep quiet, the stones will begin to shout. And kungako abantwana baka-Israyeli kuthiwa bona eGosheni lapho ebakhona khona sangcwatshwa sishaya. Ikhumbi ingagicika, ukhanza athi uyasala wena, iBhayibheli lithi udawusala ungenamiyoco. uNkulunkulu nawufunza incwadi ya-Exodus uthi uNkulunkulu utawenta umehluko phakathi kwabantwana baseGibhithe baFaro nabantu bami, usho njalo uNkulunkulu. Vele kwabonakala kufa athi inkomo baseGibhithe atifanga athi ama-Israyeli sangcwatshwa sishaya ngalabo nabantwana baka-Israyeli. Nanyalo-ke uNkulunkulu nje le ngoma ethi abantwana abenkosi abanazo izingozi. Nakho lokho sikufundisa, sixoxa ngento le general nje abantu abayibonako ukuthi it's biblical. Phinde ubukele ivela ka-Israyeli. Ivela ka-Israyeli ungalibona nje linetakhiwe ukuthi kwazi kwenteka earthquake. Yalo la maceleni elivela ka-Israyeli ukuthi ukhanza ukuthi nawusubuka ngicela ngawasho amagama. Ngoba labanye zihloboteni. Nawubuka amave lawa kunetakhiwe ethi ibhombiwe. Lesikhathi akusiko nekubhomba ukuthi ibhamu. Earthquake. Washo weva ukuthi kune-earthquake ka-Israyeli. Hhayi ngoba ingazange seyenteke biblical, bekathi nje uNkulunkulu uyabathusa. Lesikhathi bentiwa but ngisho naye ukuthi ubone etakhiwe ukuthi ibhidlikile ukuthi kutakululwa abantu. So there is a God, bantu bami. Asikuyekele-ke lokho senikubonile. Asibuye-ke uthi-ke Jesu ngeke ngithathe isinkwa sebantwana ngisinikete etinja. So uthi-ke loma-ke netinja tiyathola lokuchamuka emvuthweni. Nami-ke to be specific, bakhona lapha kini lukhanza lathi esontweni njoboyi, ukhanza ekuse. Labanye futhi they go even to extend ukuthi lisonto khanze bayalenyanya. Bafika lapho isonto bayalenyanya. But lapha-ke nawubuka ukuthi nabo batawuthola imvuthu ngoba Jesu washo ngaloma-ke loyo. Kuthi nabo sitabavumela bakhulume la, ivele emnanzi taba khona ukuthi it will change your life. So sitabaniketa nabo bebe singathi nive kahle in brackets ngathi netinja sitatiniketa la njengoba loma-ke wenta kanjalo. So sicela ukuthi noma ngabe uyadibhemela nawe icale-ke le nto ukuthi nyalo kufika umfundisi nizwa wakhuluma indzaba ukuthi athi impilo mani ngayibuka le nto ukuthi ekuse mani bebengasho njalo ekuse. Yathi vele impilo ingamagama mani. Uba le nto letiningi futhi ushida sitawubuya athi ngizafuna lo mfundisi lona-ke, yabona lo mfundisi ngihamba naye lona. Lokuxoxa nje axoxe into le general axoxe nje ngempilo yethu. Animangali nje abantu bami ukuthi akusiko lokhu sijake nakho. Isikhathi esiningi sitokhona ukukhuluma besitanixoxela kodwa-ke sitawuhamba ngoba kude isikole lesingeke siye kiso nasemakhaya nasemadolobheni lokuxoxa nje lokujenweni. Nyalo ndafuna ukuthi nje sitawukhuluma lapha simemede kuhaze sonke lesikole nasemfuleni nasetintsabeni beve labo dikoloshi yonke le nto le. Bese-ke nani-ke nonke-ke ngibhicina lapha sithi in bracket bayini batinja ukuthi nabo nje kube khona sibakhuluma ngicale ngabo nje ukuthi lokuthi ukhulume nje ugcine sewubona soluthanza leBhayibheli sogeza uye esontweni kanjalo. Kuningi nje kutawenteka ndawo kusho singanitshela akunayinyanga nayo yes-11 ukuthi kwafika lo mnye baba ethi waxoxa mani. Yathi sonke into sengiyathanza nje indzaba yasesontweni ngoba ngayibona le nto athi ukhulumile nje wathi amagama wathi nje let's turn around and say I'm not a failure. So konke lesitawukwenda lokuthi athi ngiyayibona le nto lena ukuthi umlomo uyadala. Bese-ke nathi-ke sonke-ke abantu abami ngiyacela ukuthi anginithathe ngiyise agriculture bangakulabeni agriculture la. Okay, siyabonga. Lokho ukuthi nawuhamba nje uhlanyela spinach sakho noma ilethisi noma iklabishi whatever i-vegetable. Nawungase uyayihlanyela bese awusayiniseli uyayibona ukuthi ingabuna. Kakhulu nje ebusika sibuye sibuke ngoba vele ukhanza ukuthi ibhitruthi ivuma kahle lapha, hhayi ngoba ingavumi inyalo. So kube khona athi likushisa ilanga litulu lingani nawe awuniseli. Singabola lesipinathi sibone amacembe safahlaka lapha. Hhayi ngoba sigula nguwe awukasiniseli. Nalamagama lathi in consistency lies power. Into ukuthi aba ne-consistency kube ne-power. Yabona nje abantu ababhemako nje babakhona la. Le nto iyaqala kancane apho kuyenda gcine seyinciphisa ethi ibuno ningahleki. Gcine seyenta nako. Inconsistency nje ngeke ukushintshe. It's a statement. Inconsistency lies what? Power. Inconsistency lies power. Phindze futhi kuningi amagama sibe sifundise ngawe. Lenye igama naligama lethi maintenance. Lokuthi yabona nje wena nabe uyaphasa esikoleni uqala bo-8 bophasa nyalo futhi bo-9 maintain. Phinde niya-maintain esikoleni nabe esikoleni ningena ngabanje la esikoleni. Lesikhathi eningena ngaso leso kuba khona lokho ukuthi nibonakala la esikolweni kuthi uyakumaintaina lokho.
Phindze futhi uya-maintain ageza nangamatinya nje siyawacupha, uya-maintain angathi obonakala ukuthi ayabola. Impilo nje ikhuluma ngokuthi maintenance. Ngibona emahedeni ngalo khanya nawe uya-maintain. So ngiyacela-ke ukuthi sonke siyoku-maintaina lokukhuluma, utibuke nje esibukweni, ukhulume. Ngoba nje uyesta kukhuluma kube fun lapha. Khona sitawukhuluma ngathi siyadigcapha nje ubambe ifikaka. Asesikwende phela ngilo yabamba ifikaka nje ugucuka utshela bomakhelwane ukuthi mina vele ngimuhle. Mtshele phinde mina ngimuhle. Na uthanda futhi ungakhokha nelwimi ngathi uyamheletela athi vele ngimuhle. Leyo mpilo leyo lokuthi kuyekhulunywe nje bobabe ekhaya, uma-ke ekhaya abadala ukuthi umfana wakho angakahambi esikoleni umtshele ukuthi beautiful. Ngeke ngize ngikhulume ukuthi umfana intombazane kuyenteka ukuthi ibe yinhle, ibe so beautiful, igcine seyi-handsome. Phindze futhi nemfana kuyenteka abe handsome, abese esoba handsome kakhulu agcina sanjani asa-beautiful. So umfana umtshele ukuthi umuhle kude njengoba nabafana nabo banisoma bakhulumele nzawo ukuthi umuhle. Kanti uhlala atshela onke lamantombazane. Uyabona seniyahleka nje labanye benu bayathi uthi man, yathi vele Sipho man yajabulani. Nako sinahleka emagameni. Nami nje ngilapha ka-form 4, utshela umfana nje lomncane lapha ka-form 2, amtshela ukuthi naye muhle. Just bafana, boys are boys. Sitawubuya sikucoce-ke lokho ngoba nina ngiyati ukuthi nje it's just to take a walk, sicoce nje nani sinibuke. At the same time-ke nibuke kuhlonipha lesikhulumako. Lokunye uba ngathi ukhuluma nje uyadlala kanti akusithi impilo yakho yonke. Sitanimema nje emakhempini lezo makuba nawo. Kanozitha labitwa ngokuthi Foundation for the Future Camp. La khona sikhuluma into lesisekelo takusita ngeke uyibone nyalo utayibona lena ukuthi yathi mbeka ngitshela. Uyabona nje abantu nobuka abadala bakho labanye bafunze khona esikolweni. Namhla balutho ungena kuphi kubasebenza nabo nabanjengala kubo form 4 even kubo form 5. Ubabona nje bagcoke amabhuluku, bagcoke ama-uniform ngathi kunjani ngathi akuthikithi. Thina-ke lesifunze itolo bekanjalo namhla silutho. Wela sibuye-ke bantu bami. So sithi words are beginners. Kunelivesi-ke Proverbs 18 lelithi death and life are in the power of the tongue. Emandla ekufa nekuphila aselwimini. Bese-ke kuthiwa lapha verse 20 lelivesi besilifunza sithi backwards. 21 lona lothi emandla ekufa nekuphila aselwimini. Bese-ke verse 20 sothi-ke labo labalisebenzisa kahle ilwimi lwabo batawudla tithelo tazo. Asisibekise-ke bantu bami. Angeke nje kuze kube netithelo kude sihlahla. Sona njalo nje eBhayibhelini noma uvume uyakhuluma ukuthi netithelo nabanje nakhona ukuthi lo mfana sonetithelo letimbi manje. Wanela kuhamba nalo mfana lapha ngesheya athi mani shosi lo mfana lapha ngesheya usihlahla. Isihlahla-ke siyakhula nje lokuthi nasihlahla niyakubona lapha athi busy nje timunya nutritions la ngephasi. Usibona bomangoza nje sebaphelile banetimbali sebathelile nyalo nini the past 2 months besibabona banetimbali. 3 months back besibona kunetimbali. Kuhamba tinyosi lapha tithathela tewakha luju. So sihlahla kube khona ukuthi simunya emanti nako konke tithako bese siyakhona-ke ukuthi sesiyathela. Kubukeni-ke bantu bami ukuthi wow, nemambala iBhayibheli alithi labo labalisebenzisa kahle lelwimi batawudla tithelo tabo. Lesi ngikucelile nje ukuthi everyday na utitshela konke lesitakubamba nje lesitakukhuluma la salukwenda wena kuba ngumkhuba wakho ukuthi before yolala kusemini noma uyahamba ema-toilet esikolweni ungena eteteni uyaphuma. Lesi sikhathi nani nje ka-ASU sitanivakashela ASU sixoxa abanini-ke sekuhamba khona athi in bracket anifanani nani netinja. Sitococa nje ukuthi isikhathi nje hambani nje niye silena beniyoprofethana ubambe lo munye umtshela ukuthi wena ushaya itulo, wena ulunywa inyongo, wena uyaqedza esikolweni, wena umithi. Bengathi niyakhumbana niyanyikatisana. Lokhu mnanzi nje kuloko ukuthi senikhuluma asenginibekisele uba nokho niyati biology futhi sekutsala. Kubeke benginkinga lokho nasikhuluma kubantwana base-primary ubana naba bo-grade 1. Niyathi nje kulamalanga bengilalela ihlelo lapha ukuthi inkomo tiyakhwetiswa. Yabona nje lethi ngulube neligcuthu ekhaya kuyenteka nje ngahloniphi noma kunemfundisi ubhaka imoto yakho ubone inkukhu sekuxoshana la. Lo munye umfana lo mncane sahamba kuba khona kwabutha ayemake. Manje leligcuthu likofoyelani lenkukhu lena igibelelani lethi kwabo. Bongamphendula ukuthi na ngoba nje bahleka abantu lababheka le wabona kumfana ukuthi shothi ngibude indlu lengabudwa kwabakhala bamdududa ngebinza namfana nami. Ndakuphendula nathi sifike emoto utamphendula ukuthi inkukhu ahloniphi noma kuna pastor kucuka utshele emakhaya ukuthi though there is a pastor. Come on Phinza ukurole uthi though there is a pastor. Nyekatisa lo myacela umtshele inkukhu ahloniphi man.
So now ubuka ukuthi kuba khona signal enkunzi le usho sekukhweleti kwale then ke naso ufundisa ngeagriculture ukuthi kukhona kukhwetisa lanza inkunzi sekukhona ke phinze futhi kukhwetisa ngesandla ukuthi uthathe the sperm ngoba nina senibhatsala uthi lelo hlelo lelo ngaze ngayirekhoda ukuthi wow libonakala silihle kakhulu bayalifundzisa uba nathi siyafuya. Now ubuka ke ukuthi kufunakala ukuthi whatever phinze nalabanye kuyenteka nje afune umuntu otawuthi sperm donor lotawukhona ukuthi athi vele asithathe bakhona ukusiplanta kahle atale umntwana. So nonke njengoba ngibona inhloko 10 nje la ngikho nje kuthiwa when you started winning in your mother's womb ukuthi siyahappy ukuthi even noma besilwane kuphuma millions of sperm but kugijima sinye sperm. So wena wabashiya bonke lokuthi ukhona nje la ngiyati ke nje basenicalele seniyahleka. So lokuthi nje phinze naseBhayibhelini khona lobunye uNkulunkulu nako lokuthiwa kucencuka. Uyabona ngathi kucadlanyana kunani kodwa labanye ngathi bacalile bawenda lo mkhuba uyekeleni lo mkhuba lo anginifundzisi niyowenda. So naseBhayibhelini khona lo munye kwathi nasefika isikhathi labathi ngesingisi ejaculation wasuka lapho wathela phasi avoida ukuthi lona akhulelwe. Nabo babe kade kusete lokhu kwemakhondomu emaloop bekwenteka kona lokho ukuthi ube khona lokuthi ukubalamisa kahle abantu abadala bekubanga lokucencuka akafuni lokuthi kuhlanyeleke. So kunjalo ke nala ngakhathi ukukhuluma nje noma ngabule hedeni yabo nje nokukhuluma ukuthi mina ngihamba ngiphila ngibuye ngiphila mina ngilala ekhaya ngivuka ekhaya konke lokho mina ngicethe esikoleni angiswele umsebenzi mina ngiyaphumelela mina ngasithola scholarship words are beginners phinze labo labalisebenza kahle limbawudla titselo ta so nasenkatheni kana uyisela every day utawudla titselo takho nathi uthengisa so ulayisha amagabishi akho namatamatisi neveni nama-orange uthengisa le ngoba nawo akhe orchard. So sitokhuluma ke lapha lokuningi lokunye khona sitawukhuluma khona phangathi siyazuba nesikhathi ngathi siyagijigijima lapha noma nigcwele nje lapha kumone ngasembulu kodwa sitawubona senta njani kuba ngathi nje sisudele bomanyovu la noma dinyozi uba ngathi uyahlala. So kwende ke ekhaya lesi sikhathi ukhulume kahle nje ungaphaphi ukhulume nje ukhulume nalesibuko lapha ubuthi khomba wena ukuthi wena sibani wakasibani. Sesiya ngasekugcineni ke bantu bami asibuke ke ukuthi nasithi words are beginners ngibone nje ukuthi le nkulumo la ngiyibeka lapha ngasekugcineni ngidanibona ke lana nangisho sibe sinatendisa ukuthi ndawuhleka yini. So umfundisi le nkulumo lena ayithiwa iCrema iniwe ngakho nje lamagama njengoba ngisho ngathi lokuningi ngiyanibona nje kurekhodeka kahle in your spirit awubude emakhelwane ukuthi how are things in your spirit lokuthi nirekhoda kahle ngicela ukuthi nirekhoda kahle futhi noma ngabe sesisemaklasini noma siya ka-SU sinokubhala kutaba khona ukuthi asesime kubhala kodwa isikhathi kutaba khona ukuthi sithe nama-TV lapha sifundise sibhale kahle linye into sitakuvuma kubhala but nje lapha kahle usubhala in your spirit lokho hambe embili nje kubhala in your spirit wabe uyakudownloada ke engcondweni yakho usuyakubhala ke ephepheni noma ebhukwini lakho. So ngicela ningahleki ke le nto lena nawe udayirekhoda gcine soyadi nasithi ke words are beginners. Niyati nelivesi lapha kuJohn chapter number 1 verse number 1 lithi in the beginning was the word was with God, then the word was what? Good. The word was with God. Where in the beginning. So naNkulunkulu ke nawubuka nje nathi insaba silibona kuNkulunkulu akazange enyuke neriver senda abhaka. He spoke and it was. Wakhuluma nje kwaba khona. Phindze nakubo John 4 khona lapha khona lenye babe bekagulela umfana wathi Jesu go thy son liveth. Wasuyafika wakhanza umfana aphile the words became flesh ngiko khona lapha kulo John 1 bese verse 14 uthi the word became flesh live waba nyeya nathi sikanjalo naningasuka nje lapha nithi evinini letako sitabe siya kube ekhaya kinebe kutabe kunemshado nje ukuthi sihamba siyaleka lavumisa ndawukhanza ukuthi leka lavumisa you become flesh senivunile noma nigcoke amasudu kunemshado ukuthi life is a series of words ubonaka nje okindlu lwayikhuluma ukuthi yenteka namuhla kodwa nginithembisile ukuthi sitawubuya. So words are beginners. So naNkulunkulu ke naye wakhuluma amagama. So this is what we say ke lokuthi in the beginning was the word was with God. So words are beginners. Sithi ke before the beginning began God began the beginning. So yabona nje ngiko nje lo mfundisi uyasho ukuthi kuna verse 0 eBhayibhelini ukuthi verse number 1 wa Genesis 1 verse lokuqala eBhayibhelini in the beginning God created the heavens and the earth. So ke uNkulunkulu uyasho lo mfundisi God before there was a start God created the start. God created the beginning. Thina sibona i-beginning sesibona ihlahla sibona abantu. God created the beginning.
Senikubambile-ke kungaba kuningi besikhathi besingasivumela-ke. So wabese-ke umfundisi uyahamba soyakuhlanganisa-ke lokhu ngokukwadi ukuthi okay, thina sibona i-beginning. Before the beginning began, God began the beginning. So the beginning began because God began the beginning. If God didn't begin the beginning wouldn't begin. But because God began the beginning, so the beginning began because God began the beginning. You must begin your beginning so that your beginning can begin. Your beginning won't begin if you don't begin your beginning. You must begin your beginning so that it can begin because God began his beginning. So it began. Begin your beginning. Uyakuva-ke lokho ukuba mnanzi kanjani ngaba ukuthi mina ngeke ngize kukhona utakhona nangabe awusakrems uyakwadi. Ngalokuthi-ke besive ukuthi simukele Jesu, nami ngamukela Jesu la ngekhathi kwami. So lo Jesu la ngekhathi kwami ingoma ithi nguye wenza umsebenzi la, uhlala kimi ngihlala kuye, nguye lo wenza umsebenzi. So nase Jesu memukele kutaba nguye lo khulumako ukuthi lo mfundisi lona akakhuluma uNkulunkulu, he gushes out of his mouth. Naloku-ke akuseke kukreme, yinto le ngiyo bantu bami. So na umukele Jesu ngeke ukhohlwe lokukhuluma, nalokukhuluma positive ngalabanye abantu ubatshele kuba positive-ke nebaprofeti bebahamba bafike bakhulumela abanye bathi nina uThixo uNkulunkulu utanibulala nina ngoba niyaganga, nemambala vele bokwendeka kanjalo. So sinaloku positive ngoba everything uNkulunkulu ayikhuluma ki-positive. Fana nokuthi nje umuntu bantu kuyatalwa kube kanye bese bayafa kube kanye bese kuba kwehlulelwa. So vele bantu ngeke bahlale bangafi bese phindze futhi sonke siya ku-judgment. Phindze kuthiwa labanye uNkulunkulu bantu baphoseswa kwena. Lokho kuNkulunkulu still it is positive, but wena ukubona uNkulunkulu nase mina naba ngifa ngisesokweni kutabe soloku positive. So baprofeti bebafike bakhulume naloku lokunye longathi asimnanzi, but kuNkulunkulu always kunjani ku-positive. So be careful of your tongue. So asigcine-ke ukuthi-ke bantu abami kungako-ke if you don't begin your beginning, your beginning won't begin because your beginning is waiting for you to begin it so that it can begin. Begin your beginning. Lapha-ke will begin tinto letiningi letacala nitibone tendeka by speaking. Nyalo nje sishayele Jesu tandla simshayele tandla, nashayela Jesu tandla simshayela ngetulo kwethu inhloko tethu, siyambonga uNkulunkulu. So asesicale-ke sikhulume, awuguqe utshele emakhaya nomtshele ukuthi nyalo-ke mina sengiyadala. Asenginike nako nje masitshele lokunye ngisho ngathi kuningi lesokungena ngelifastela ukuthi liBhayibheli lithi ku-Psalms 82 lithi I said you are gods. Thina sibonga uNkulunkulu, you are gods. La eceleni kwakho nje kume uNkulunkulu. Phinde naku-Exodus 4 uthi uNkulunkulu kuMoses nakathi akahambe na-Aaron uthi wena utaba uNkulunkulu athi kwa-Aaron wena utawukhuluma bese Aaron nje uyakhuluma. So nami-ke ngoba nginaNkulunkulu ngiyako nje umuntu ongabe uyothwasa kuthiwa labaphasi banemadloti bese uva sokukhuluma lamadloti thokoza amakhosi in lo muntu longena elidloti sengilo lelimenti ukuthi alaphe abantu in siyathi-ke thina izabade amadloti lawa ukuthi kude amadloti ngamadimoni nje bahlale sifunza sathane nje uye ngabantu uthi wena ubhutse gogo wakho umuntu nje angafa kude ukuthi bese uyabuya emhlabeni lokuthi bese ungathi umbonile ngasathane nje ufuna ukuthi utodisiveka udingcoliseke. So but whatever the case is kuba njalo ukuthi lo munye uyahamba abona inyoka iphuma elwandle lo munye akhulume ini ma-spirits amendise into nako nje yathi labanatha tshwala lababhemako nje umfuso ogwazi umuntu akusuye ngoba nemfundisi nakathatha umbhobho nje lapha bese uyashumala ngeke nakacetha nase kusukuma etishosha kuvuleke emehle ethi imbumbuthi athi angimi utathi bazwane ngangishayela netandla akusimi uNkulunkulu uNkulunkulu uyangenana. LeBhayibheli iyakhuluma ke thina uNkulunkulu welive nawufunza 2 Corinthians chapter number 4 kuthiwa uNkulunkulu walelive. So kudiphenda unamphi uNkulunkulu nguye lo wenda umsebenzi. Ngikho nje nasibesa sibonesi nje nakafika esibhedlela akusiso lesandla lesijova labantu ngilento la ifunzelelena ko 4 years. So noma ugcina abantu uyapheka ngilabagama la ngekhathi life is a series of words. Phinde unyeka kade semakhaya nomtshela ukuthi life is a series of words. So ke sesicalile-ke sasikhuluma nje sithi lokuthi secala sitawukhona-ke ukukhuluma sengicale ngithandaza baba uNgcwele siyakubonga Nkosi nalo lwimi lethu kusho live lakho uthi wena evini lakho ngeke libuyele lilambatha lokho lelikusho live lakho kutawuphatheka. Siyabukela-ke Nkosi ukuthi live lakho likuphila mangalisa nababothishela nanangema-students nesikole sonke nabadali phinde netikole tonke Nkosi letiva lo mlayeto. Siyabonga Nkosi ukuthi khona la ku-Morning Assembly Square noma ngabe bantwana labanye abekho lokuthi bema lapha siyabonga Nkosi ukuthi sowuhlelile ukuthi khona labanye bothishela labahlalako kuma-teachers quarters esitawuta nabo sifike sime sikhulume lesi sikhathi side nayo i-instrument sikhulume ngathi bantwana bakhona
silingise abantu lesi sababona Nkosi bagubhela imithi phasi baloyala abanye abantu futhi esigcineni kwenteka bavele bafike bakhulume amagama. Siyabonga Nkosi ukuthi wena umusa. Sibusise-ke Nkosi as we speak. Bless every school sala kaNgwane. Eswatini for Jesus, Eswatini for Jesus, Eswatini for Jesus. Kona lokho nje Nkosi esikudalile. Siyabonga Nkosi ukuthi kunebantwana labangeke badisturbeke nakubhala ama-exam noma ngabe labanye baloyiwe, siyabaphilisa, siyabalanza, sifafata ingadi yaJesu. Konke lesitakukhuluma Nkosi siyabonga ukuthi ku-2025 baningi labatawufakaza ukuthi they began a journey. A change began in their life. Siyamukela-ke Baba, we are making history today, even onwards. Sibusise-ke Nkosi ngaJesu lomvusile ekufeni. Amen. Asimshayele tandla Jesu kakhulu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyabonga ukuthi seniyadi ukuthi Jesu ushayelwa tandla ngetulo kwetinhloko ngoba uphakeme. Asesikhulume-ke, ngiluyasa kakhuluma emva kwami, ngitawubitha igama lakho nje, nami nakwendeka ngibitha igama lakho. Awusukhuluma ngegama uthi I'm not a failure. I'm not a failure. Come on, speak. I'm not a failure. Mina ngiyaphumelela. Mina ngimpumelelo igama lami. Mina ngimpumelelo igama lami. Thani-ke khuluma lamagama thani, I speak change in my life. I speak change. Asesicoce-ke. Thani mina ngilala ngiphila. Mina ngivuka ngiphila. Mina ngihamba ngiphila. Ngibuye ngiphila. Mina nje angilala esibhedlela. Now nasikhuluma-ke ama-student cube sikwenda lokho, ukhulume nje uhluse imizantela takho, even i-facial appearance yakho, ba siyaxoxa nje. I think sitawufika naloyo takhanza khona sesiyamemela nje siyaxoxa nje. Leyo tabo ukukhuluma na ucetha kugeza uthi ibuke esibukweni nje basengishito. Khuluma ukuthi mina nje angilala esibhedlela. Akwendeki nje ngilala esibhedlela. Mina akwembulwa kwembeswa. Kude into le-circulate-ako ecingweni kuthi banaso siyomhlola esibhedlela. Hey uyagula mani. Hey wembulwa kwembeswa mani. Kubonwa ngekusa. Mina esenisomnisana igama lakho. Akwembulwa nje kwembeswa kimi. Mina akwendeke emgwaqweni ngithola ingoti. Mina ngibuthwa amaphoyisa nebakafaya. Akwendeke nje bakafaya bangibuze. Ngisengabona nje labanye abantu ngabona ngeva. Kuthi labanye abantu kuyenteka nje ithi imoto tshayisane abe trapped kube khona ukuthi sive siyeta siyamsita badonse sivalo bazame kumkhokha lo munye ubehluleka igcina imoto seyisha. Mina kwendeki nje ngikhokhwe bakafaya. Sengifile noma ngemaphoyisa. Mina kwendeki nje ngisaphaka emgwaqweni. Ingadi yami nje ayichitheke. Mina ngikwazeke noma ngabe ngihamba etindzaweni ezivakashile kumbe kunemasondzane nase kunama ayakhwesha. Mina nje angikwazeke, mina ngidumuleke. Ingadi yami nje ayiphumi. Mina ngiyaphila. Mina ngiloyeki. Noma ngabe bantu baloye kudla, uNkulunkulu uyangiphephisa nje ngidawuva ngingakukhanuki lokudla. Noma leso sikafuthini leso ngisicithe. Marko 16 uyinyama kimi ukuthi noma nginatha abo-poison abangigulisi. Mina ngiyala nje kuthola slow poison. Awunyikadize amakhelwane ukuthi kude slow poison la sikolweni. Kude slow poison la sikolweni. Asithubekeni sicoce noma ngabe nje ngivakaleshe ekhaya angiloyeki mina. Phinze mina ngilunywa inyoka naPawula nje kuZenzo 28 walunywa inyoka bayibonile ngala bathi awutawufa. Wayithinzitele emlilweni. Nami nje ngibasa umlilo wami nandabothinsela tonke tinyoka. Tonke tinyoka nginemlilo wami. Lo mlilo wekuthandaza, lo mlilo wekuzila, wokuphila bungcwele, wekuya esontweni. IBhayibheli lithi singakuyekeli kuhlangana. So nami-ke nje umlilo wami lona. Konke tinyoka ngaba bobabela omncane bomalume ethi bayasiluya ekhaya. But abo bathi baluthumela tinyoka tekufeyila ukuthi silunye tinyoka tekufeyila, tekugula, tekungaphasi esikolweni, tekungathola umsebenzi, sihlale netitifiketi. But athi bathumela tinyoka leti, mina nje letinyoka leti ngithinzele emlilweni. Nkosi Jesu ngiside, ngibe nemlilo wami. Amen. Ashayele uNkulunkulu tandla. Uyabona-ke lokukhuluma lokho abantu bami ukuthi nawe nje ukukhulume kanjalo. Asithubekeni sikhulume. Thani mina Jesu ngiyamthanda. Asesimemede kakhulu sithi Jesu siyakuthanda. Jesu siyakuthanda. Jesu uyaphila. Jesu uvukile. Jesu uyasabeka. Jesu unemandla onke. Asimshayeleni tandla. Uyaphila kuze kube phakade. Letintlo leti-ke nasikhuluma netintlo zekucala-ke sethi iyakhwesha. Kulabanye siphithe futhi simemede ukuthi Jesu uvukile. Jesu uvukile. Memedani kakhulu Jesu uyaphila. Jesu uyaphila. Khuluma lamagama ke ngithi Jesu ngiyakuthanda. Wena Jesu mina ngiyakholwa ngenhlitiyo ukuthi wena wafa waphindze wavuka. Namhla Jesu ngiyakwemukela. Ngena enhlitweni yami. Ibuse impilo yami. Akungabi ngimi lophila kusale kuphila wena Jesu. Jesu ngicela ungiphi appetite yokuva live lakho. Yekufunza live. Njana ngifunza inoveli Jesu iBhayibheli ngicela kungalibeki phasi. Ngilibeke ngalokuthi ngihamba ngesikoleni ngiyemsebenzini ngene homeworks. Jesu ngiyacela ungiphi appetite live lakho.
Jesu ngicela ungifundise ukuthandaza. Jesu ngiphi inkonzo yokusila. Jesu ngende ngikhuthale enkonzweni, ngingalovi. Khona la esikoleni nje ka-SU sebathe ngibona ngigcwala lapha esontweni mina ka-SU. Jesu ngiphi i-appetite yokuya ka-SU nasesontweni. Nakunethi imvuselelo Nkosi angisale. Kusukela manje Jesu ngiyabonga ukuthi uyangikhulisa ekwadinweni. Jesu ngiyabonga. Asesikhulumeni ke sakhuluma ema-exam ethu. Khuluma nje sasa bengazuthi nabi ipheni uyiphethe wala abanye namapheni ngawabona bengathi uyabhala la sandleni kodwa ungathi ibhalisise izingcolo esandla uchafate nje ipheni yakho uthi asesikhulume ke sitawubala cishe wonke ama-subject asesicale nje ngala subject la compulsory la asesibhale ke sikhulume thani mina nje singisa singehluli mina singisa lo nyaka ngiyasiphasa even next year ngikaze ngicede esikolweni futhi noma sengisebenza nabangicela athi angipresente ngesingisa ngisibhime kude lo ngihleka athi mina ngifeyila singisa mina imaths nje ayingidrink mina imaths ngayiphasa yabona wena maths lo nyaka ngiyaphasa sikhumbule phela siyabhala abantu bami mina nje imaths ngayiphasa siswati mina ngiyasiphasa mina ifrench ngayiphasa mina iscience ibiology bochemistry lokhu ngimandi ngiyahuba nje exam nje ngiyahuba mina ngikufika ku-exam room angiloyeki ngikhumbula konke mina ngiyaphasa mina ngiphasa ngamalengiso mina ngiphume ephepheni bathi abangishuta nje eminyakeni lotako naleminye iminyaka bathi abangikhokhe ephepheni ukuthi ngithophe tonke itikholata kangwane mhlawumbe tanda Jesu obuyakubhiliva lokho kumnanzi bantu bami so uyakubona ukuthi that's how simple it is sikhumbule words are beginners begin your beginning so that your beginning can begin phindze futhi kanjalo ukhumbule ukuthi mandle kufa nekuphila aselwimini labo labanisebenzisa kahle batawudla tithelo yabanye nje sitawuqhubeka lelwimi silisebenzisa kahle wathi bona tithelo dalo asiphindze sikhulume lokunye ukuthi ke Jesu mina uyangithanza Jesu mina uyangithanza nawe ke memeta ukuthi thana nami Jesu ngiyakuthanza asisimemete sithi sweetheart Jesus come on asimemeta kakhulu Jesus you're my sweetheart give yourself a hug and say mina Jesu uyangithanza yalo nje konke lesitakukhuluma lokho ke you will give yourself a hug. Give yourself a hug and say mina ngihlala ngiphilile. Just love yourself. Thani mina tihake nikhumbule konke lesitakukhuluma give yourself a hug until ke ngize ngisho ngithi we stop. So give yourself a hug and say mina ngizwela imali. Thani mina ngidla kahle thani mina ngigcoka kahle give yourself a hug and say mina ngigcoka kahle thani mina ngimuhle thani mina ngisimatsatsa thani mina ngimangalisa bonke abantu okay let's stop ke ngifuna ukuthi sikhulume ke nyalo can we turn around sakhuluma lamagama lawa ke sawukhuluma kucuka 360 degrees you turn around uzubuye ubheke ngala ngakimi sitawukhuluma lamagama manje lathi mina ngimangalisa bonke abantu lapho sizabe sithakatha ke sithi dala lokuthi utawumangalisa bonke abantu abantu wephasa ibiology ngiyabekisa bani ekhaya uyawasha teacher akasakwati bani akasajoli somyeke lo mfana ngabe sinangishaya bafana la ukuthi namhla ndoni nentathi naliwe intombi tenu nanini nemantombazana bafana batawunala ubone bana kubhalela ukuthi umvelo umfundisi lo sasiyekele indzaba lena yokulala singakashadi mina ngakuthola vele nase sesishadile so sitawukhuluma i-change empilweni 360 degrees ukuthi you turn around phindze sikhulume ukuthi mina ngimangalisa abatali bami phindze thani taba khona sitawukhuluma khona ukuthi mina ngimangalisa izizwe ngidida izizwe konke nje siyakhuluma genuinely so can you turn around and say I receive change in my life well very good asisiphindze futhi turn around and say I receive change in my life awento ngathi uyagobona kancane ubheka phansi thani mina ngimangalisa bonke abantu thani mina ngimangalisa abatali bami thani nala sikweli ngiyabamangalisa thani nabotishela bamangala sekungeneni kimi lo mfana waphasa kangaka nyalo sigoce phasi sitawugobana kakhulu kenyalo nasisho lokhu futhi ukhulume ngathi uyathi capha thani mina ngidida izizwe thani mina ngimangalisa izizwe okay asiphakameni ke bantu bami nyalo ngifuna sikhulume ukuthi nivile abantu abankanti bambe nendiza bese yalahleka yaphahlaka asesikhulume ke uphambisana sakho sangasekudla ukuthi mina nje ngidawundiza lapha emoyeni lapha ngithi angibona nje ngidiza ngihamba ngimaveni ngikuyofunza ngikuyosebenza ngiyomelela uhulumende ndawuthunywa libandla lakithi esontweni ngihambe ngimaveni nangilapha etule emoyeni ungasehlisana sakho nangilapha etule emoyeni indiza iphahlaka kude ama condition lamabi laphazamisa abo pilot
mina ngehla nje ngiyalenda kahle ngiphilile. Leti timele ngigibele nje asiphahlaka asigiciki. Lo mkhumbi ngihamba ngawo akwende kucwile lwandle. Lokhu ngwele emgwaqweni nje mine ngivikelekile. Le khumbi nale bhasi nale moto lengigibele ayishayisi tinkomo. Kude tingoti emgwaqweni. Mina nje am positive. Mina ngilali ngakashadi. Nyikadisa bomakhelwane bakho lapha eceleni kwakho obatshela banyekadisa kakhulu ukuthi asingalali singakashadi. Phinza asilali singakashadi. Ngisafuna nje sibemede kakhulu esikoleni. Asilali singakashadi. Asilali singakashadi. Asilali singakashadi. Asishaya ibharathon ngesonke nathi nemafemeli ukuthi noma sengishadile mina ngichithe. Asimshayele idandla Jesu ngoba konke kudakwendeka. You know my students besikhathi siyasivumela sitawuchubeka sikhulume kodwa ke leti into leti ati-create-nywa leti tintfo leti bonakala ukuthi nawe nje creator kwakho ube genius ukhona ukuthi ube creative. Sesiya ngasegcineni-ke ngingakabuyiseli ubothishela stop nje futhi sikhulume. Awuphambi izitanda takho ukuthi mina I'm genius. Ulingisa umuntu nangabe ukhombisa amandla ukuthi ngcinye bawine ebholeni. Nawe ufuna izitanda takho ugoce isibhakela uthi I'm genius. Thana I'm so much amazing. Thana mina ngiyamangalisa. Thana nami impilo yami nje yangimangalisa. Thana I flourish in life. Thana ngiyaphumelela empilweni. Dishayela itandla and give yourself a hug. Kwaze kuba mnanzi my students. Kumnanzi ke yonke lento lokuthi nje genius. Wena kude lokuhlulako. Yabona sokhulumile nje ukuthi awuloyeki iyabhubha le mithi le. So shito sonigcoka kahle akuswele kudla. Ifridge yakini igcwele nase pantry kugcwele. Yabona nje kwendeka isikhathi ukhanze shukela sekude emafutha kude itissue yathi tissue phela konke iyahlala itissue nase pantry bese niyayithatha ke niyifaka la shukela nambeni imethe nihlala ekitchen. Tinsipho tihleti lapha epantry niyathatha nje niyobeka ebathroom nema toothpaste. So utawuma kanje noma senishadile ekhaya utawuhlala kugcwele tonke letinto leti. Ma students siyanithanza kakhulu asenginithandazele baba uNgcwele siyakubonga Nkosi. Lift up your hands please everybody. Baba uNgcwele siyakubonga Nkosi omuhle nemambala wena wamvusa Jesu ekufeni. Le system nje uJesu wamvusa ekufeni siyathi Nkosi bekashayiwe angabukeki. Bantu bebaze babhekelele abambona Jesu nalokuthi nje wafa vele wabulawa yini wabulawa ukuthi so bleed kakhulu njoba nebantu besibabona Nkosi ngoba ngeke sisakubona nabantwana sebaprofeti besibabona labanye abantu bekhona ukuthi he or she has lost lot of blood kungako kukhona lokuthi so uzuyandlula emhlabeni na Jesu enkosi kwaba ukuthi he bled kwaze kwaba lesikhathi la khona sathi babe esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Baba uNgcwele nansi siyabonga Nkosi ukuthi lamandla lwavusa ngawo Jesu. Siyabona namhla ukuthi kuyafakazeleka kunetinto tivusako umuntu uthi nje ngamukela lo Jesu lovuyile ekufeni bese phakathi kwakhe kuba ne-change. Siyabonga lesikolo lesi Nkosi ukuthi sesemukele wena kungakho kune resurrection leyendekakho. Siyabonga nje Nkosi nakubothishela lapha siyababona Nkosi labanye beva ngasi nento lesukako emahlombe labanye mhlambe bothishela nawo ama students asuke kune stress ekhaya but lokukhuluma nje psychologically mentally emotionally kuyabaphilisa. How much more ke Nkosi oshito wabekisela njengetibhido ukuthi nabanganiseli tiyabuna sebatahamba bakhulume noma ngabe soshito Nkosi noma bebasemthoyi bahamba la kuma corridor nabahlangana soshito Nkosi nje ukuthi la sikolweni nabothishela nababuka through the windows babone isikolo sonke abantwana bahagana babone abantwana bakhuluma bashadandla high five ukuthi bakhuluma bathatha konke lokhu kulingisa lokushida evili lakho Nkosi ukuthi lo munye wamnikete amathalenta lasihlanu wawatalisa nalapha Nkosi ngiyathandaza bende lokhu bantwana lokhu bakutalise bakhulume the whole school Nkosi kutrend nje kukhuluma positive selishito live lakho ukuthi emandla ekuphila alalwini labo labalithandzako labalisebenzisa kahle batadla titselo sengiyabathandazela Nkosi ukuthi okucaleka ingadze lenkulu la lethu umkhawulo labanye bahamba bavakashela izihlobo tabo outside the country labanye bayangesheya kwetilwandle le ngadze lenigcwele emhlaba wonke ukuthi bathola titselo lokunye bakukhuluma la Swatini batakuthola le overseas labanye batahamba bawufunza Nkosi noma sebahlala emadomini abo batakwathi batawukhuluma labanye babone izinto zetendeka they speak things unto existence nawe Nkosi wakhuluma ngakho namhla usipha lokho ngiyathandaza Nkosi cala ngalesikolo lesithathu tonke tikolwa buzithi umphathi isikolo Nkosi nabo thisha nabo Nkosi noma ngabe bakhona labanye lokhandala senkosi bebangaboni ngaleso linye siyabonga Nkosi ukuthi ngamunye utawukhona ukukhuluma ukuthi wena sibani siyasebenzisana siyaphakamisa isikolo siyabonga babe nemambala siyipulpit yemhlaba yenda abantu bamangala kwendekani ku educational system yaseSwatini kwendekani kubantwana kwendekani kubothishela
Kwentekani kaSinathi? Siyabonga Baba, nabothishela bonke siyabenya engadini yakho. Siyabonga Baba, tilwane leti hamba esikolweni siyathi kunemagundwane, kunemalulwane, kunemaphela, letinye tikolo taloya. Siyabonga Nkosi, kusakhulunywa ukuthi batawubona kufe emagundwane, kufe tilwane letiningi tidzilikile, lapha kubosilingi, kutawufa konke nje, kufe lokunye kuhambe kuyoshiswa. Khuluma prophetically Baba, ingadi yakho lelisilivu lakho Jesu ikhuluma lokungqono, sicela kubuya lokungqono etikolweni Nkosi. Lokunye kwagujelwa phasi kuyafufubuka, kuyaphakama, kuyaphuma emhlabathini. Siyangcwelisa every property yesikole, egedeni, njani basesikolweni. Labanye Nkosi even nabangabe bathatha emangcoliso mathoyilethi, siyamebetela kusi la khona akusebenzi, kuyaphupha. Siyaphuphisa ngegadi yaJesu. Ingadi yaJesu ikhuluma lokungqono. Sibekela ukungqono etikoleni takangwane, ema-staff room. Naba abantwana amayunifomu bawagcokile. Laba Nkosi akwendeki, bagicike ngamakhumbi, ngamabhasi, abatholi ingoda, abalali bangashadi. Kude tinsango letingenela amakhikhini. Nabobhaki babo Nkosi, konke siyaku-saturate engadini yaJesu, yakungcwelisa. Babi, singathandaza singacethi ngakho live lakho lisasithandaze njalo, ngoba belisho lokuthi Nkosi silojaka leminye imisebenzi, kodwa noma bese sikuphi Nkosi, wende lo mthandazo uqhubeke ubobothe eveni lokumoya. Siyabonga uNkulunkulu, nemambala Jesu wamvusa ekufeni, nayo i-resurrection seyentekile nabantwana. Even nami nje Nkosi ngisakhuluma ngakuva ngatinye tintfo Nkosi kuqhubeke ukuthi yavuswa phakathi kwami. Siyabonga Nkulunkulu, ludumo lonke libe kuwe Nkosi, usibusise thina sonke egameni lelihle la Jesu Kristu lweyinkosi. Amen. Asimshayele isandla Jesu kakhulu inkosi. Hallelujah. Siyabonga bothishela nama student. We love you. Give yourself a hug and say, Jesus, I love you.